kadang tu media tu nalang noi, media tu nalang tu noi. Tuliram rong hang jong sidang lana hek tu be, open jelang cedana election participant. Gunda we pin pen cedana. Nang li jong sidang li dom do pulo tangte, nang li pemot kumar kanali, cedana hai mana lagi. Lahir nang li fat challenge. Lah rong kuru polling station long kan itu mau prang benda mai di bom lo la pena prang benda la punang pasik sa dulu. Ini le thot wanda le tumla office inauguration. Itu mi office ki mer lo da. Amat BJP tum wang lo la gunda tum wang lo. Padapta nang fi tuwe da nang fi batai hini. La si nili tum ke condemn lo la tum phat. Kupian set ba. Tuliram rong hang ke ai nuda former ex-CM Karbiang Long Temas Council long. Alang li kupusi gunda le pangreng rong ma. Munit si bunai nangi ke, leader si kred nangi ke, songja si parja bom nangi ke bitung long ta. Bini ani songja ta pawede. Election ki thur hui tun hai bang ta inut ta pawede. Lagi kupilo. Kumabang pusi na kumabang pasik sa trem tuliram rong hang kai pamili arjun tum. Live non lang ojo, hala puyo. Live non lang puyo. Nili tum lahai punya rajman kan kali ke. Nili tum constitution raj gyan si ke thabian si ke bor ike. Upi polo la bang nakam kedun we. Lasino ne boy election bang ke lake bitung long pen bang ke BJP RSS ke kerem pari prat po par e prat po laso long bang ke APSLC highway ji. Kumamar bang pusi na pasik sa dun nali. Non daga pasik sa dun bang ke nili amen ge jong etek krosang ho mane do. Kumar mane do sta dak local committee tum do alang li tum anutin amen nang jong tege ji. Long sing tisop do la peninut babu in hipudo la peninut la krosang ho sosma je thon chok he alang li mata do kasi alang li tum si la bangso bangke instigate lo order bangke la ke chini lor lo tuliram rong hang pensi order ke bang Non nak sobat nali tumen kopi sai sideng ponji. condemn la ke non model code of conduct ka poro hu ni tum DC ben permit do meeting ki pf hani tum DC ben allotment do ku pf polo ni tum hang pa siksa gu BJP is not doesn't have any authorized authority ili tum alang tum han permit chuhai authority thang da be alang tum pifan lo non code of conduct do bomut ke DC power do lo ni tum apply dam lo ke ni election agent hamren si do lo ke apply bom lo ke la so teng ni tum claim lo ke ni tum pifan lo ni tum da so na pa siksa ke la hen lo la si totally condemn la pen DC West Karbiang Long immediately action energy arrest nangji lai hue gunda tum phan la si ni tum